Hello everyone. Today we are going to start learning English by describing photos. I chose a simple photo for you that we are going to describe together. The question here is, what can you see on this photo? What can you see on this photo? I can see a butterfly. I can see a butterfly. I can see flowers. I can see flowers. I can see nature. I can see nature. Dobar dan, dragi ljudi. Sada ćemo početi da učimo engleski opisujući slike, fotografije. U ovom slučaju uzela sam jednu malo jednostavniju fotografiju koju treba da opišete. Pitanje je šta možeš ili šta možete da vidite na ovoj slici? Odgovor je mogu da vidim leptira. I can see a butterfly. Mogu da vidim cveće. I can see flowers. I can see flowers. Ili mogu da vidim prirodu. I can see nature. I can see nature. Prijatan dan vam želim. Have a lovely day.